Megalayapost.news. Bandawa na kasarkar jela, ban na kasarkar kami, ban tahu ye kita ki an ki baklain, ban yada na kejengwan rong tu ki poi sya ke jela, ban ru bandawa, ban kenra na pang ye ki poi ki bawan sa be an ha ke jela, bat cabaro ki jela syate lam mingi gerin dia. Ka khasi student union menta kasi kala pelong sundan da kejeng syong kelain mur ha kendai lan na benta ban isno tilang, bat ka North East Student Organization. Kane kesenjam bakisiu bersim gede ban ya ilang bat karai jong ka North East Students Organization. Ka balapan bena ban pelong da kejeng ki syong kelain mur habaro kinong ba ki jela bahap ha ke jela syate lam ingi gerin dia. Kane kejeng hi gede ban pesngeu sya kasarkar jela bat kasarkar pedeng ban te lakam ya kejeng wan rung kentep ki poi ha ka than syate lam ingi gerin dia. Da ka basnai ki an ban perking ya kejeng rung lait lan ki poi ha kane kejeng syong kelain mur lawan kersian langru da ka North East Student Organization bat ka hito. Na kalian ki dikot bat kinong ilam ke siu kum kejeng dawa ban te perking ye mender ki lara ru rengkat ki plakat bat ki banar rengkat kejeng tho baper bandawa na kasarkar banyada ya kathan kaput bat kumju ru bandawa pentrikam ya ka inner line permen Megalayapost.news.